jenoside ntikorerwa jenoside ikorerwa ubwoko bumwe ariko abanyamurenge muri Kongo baragenda barakora bafite business niko kudajya kubambura benshi n'abantu bagenda mu Kigali. Reka tubahe mwaramutse abandi tubahe mwiriwe bitewe naho muherereye ku isi nkuko bisanzwe nkuko mubibona ni Eric ko kuri Tawara tukaba twagarutse twari tumaze nk'iminsi nkingahe tudakora ariko tukaba twaje kugira ngo twongere tubagezeho amakuru n'ibiganiro dukorera kuri Itawala TV nkuko bisanzwe rero ni ikiganiro tugiye gukorana n'umunyamakuru The King nawe turi kumwe akaba kandi ari kuri kamera ubusesenguzi cyane cyane turaza kwibanda ku ntambara iri kubera iwacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tuza no kurebera hamwe abagambanyi bari kugenda bagambanira ubwoko mu buryo butandukanye no kwamaganira hamwe ubwicanyi buri gukorerwa abanyamurenge ndetse n'abatutsi muri rusange. Rero nta kindi nababwira no kubibutsa gukora subscribe no gukora share comment kugira ngo ibiganiro byacu n'amakuru bizajye bibagereraho igihe. The King meze bitese muvandimwe? Meze neza boss. Urakomeye? Ndakomeye. Akazuba nawe ko karakugeraho? Kuba naba. Tubona ukomeze. Kazuba ko karakani kenshi kateye abantu ikiwi. Inyota y'amazi ndabizi ni inyota isanzwe cyangwa iyo koga wonshira nk'ahantu hari pisine nuko amanje ijya munsi ufite inyota yo koga kubera ko hari ubushoboye ndagira nawe ko urabibona umuntu karoga amazi akonje ukagira ngo none avuye kumbabura. The King yo nitumara tuyisesengure. Okay. Bivugwa ko ari umukobwa wa Oscar niko ababisohoye bavuze ko ari umukobwa wa Oscar ariko Jesu ubwa mbere mwumvishe ubu n'ubwa kabiri mwumvishe n'ubundi. Yego twumve ibyavuze mu bijanye n'intambara iri kubera iwacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitaka navuga yuko abanyamurenge nta bwicanyi bari turi gukorerwa nta jenoside turi gukorerwa n'umwana ukiri mutoya. Katuzumve nta jenoside turi gukorerwa kuko jenoside ntikorerwa jenoside ikorerwa ubwoko bumwe ariko abanyamurenge muri Kongo baragenda barakora bafite business niko kudajya kubambura benshi n'abantu bagenda mu Kigali barabizi uko barabibonye. Njye sinigeze mbona intambara mu buzima bwanjye sinigeze mbona intambara ako umuntu ushaka kwiga nkasoma nkakora iki abo bantu bagenda mu bigara ngo runaka abantu bagerarije umuntu batazi ko yapfuye batazi ko ari mu gukora ubukwe n'abantu nyine benshi mu bigare nta kintu bazi reka mbivuge gutyo ibintu biri udashaka gutekereza biramugora nta reason nduhungira hafi yo kutuvugira nubwo ntamuzi ariko sinagira sinumva umuntu wenyine aba atavugiye ubwoko bwiwe ese narakunda nyamara abantu bazamuka ku mapano bamwe ngo sinzi ngo Rwanda ruradufasha rufasha nde badufashije iki fasha muri Kongo kudusenya wari ufite icyo rushaka muri Kongo nduhungire ese umututsi ngo aratujya ngo natwe turi muri side y'abatutsi ibyo sasa byari kumvikana nduhungire afite bene wabo bari mu nyeshyamba no munani bahunze igihugu ishyamba ya Kongo nifungire thank you aho kujya vugira bene wabo ari kujya kuvugira abanyamurenge ngo abanyamurenge niko ajya ngo abanyamurenge duhungire wavugiye bene wanyu so hari icyo ndi buvuge kuri aya magambo mwumvishe. Icya mbere nicyo mbanza kugira inama uyu mugabo Oscar ibyo yishoyemo yagiyemo sinzi impamvu abijyanamo n'abana umwana mutoya nk'uyu mwana w'umukobwa akaba yaje muri ibi biganiro cyangwa se buryo bwa politike
ubu ni ubwa kabiri numvishe Odieze, ubwa mbere nabwo n'ubundi namwumvishe ari kuri space ari kubihakana, ubu ni ubwa kabiri abihakanye avuga ngo ntaco abanyarwanda batumariye. Reka njewe nkubwira ico apana iso yigishije muri Yerika, yigishije muri kaminuza, ndagira ngo nimba atari Yerika ariko nco nzi cyo yigishije muri kaminuza, yigishaga amategeko kandi aho yarangirije ndagira ngo ni mu Rwanda nimba ntibeshe. Nuwambwe u Rwanda bari baramuhaye akazi, kuba mwari mubayeho na abanyarwanda bari barahaye isakazi, kuko ari benshi bari bafite ayo mashuri batari bagafite ariko biso bari barakamuhaye. Ndetse n'ikigaragaza yuko u Rwanda nta n'ikinyamurenge uhavuga, ubwawe kuravuga ikinyarwanda exact, nta kinyamurenge uhavuga pi kuravuga ikinyarwanda. None umumaro batakumariye n'uwuhe? Wigiye mu Rwanda wa mwana we, kukubwiye ejo bundi nibwo mugiye muri Canada. Nuwa ngo bivuga ngo hari umumaro munini u Rwanda rwagiriye umuryango wawe, kubaho, gukora akazi, kubona imirimo, agahembwa. Iso u Rwanda rwamugiriye umumaro. Ureke no kuvuga ngo ara aka audio gahari Kagalas ari kuvuga ngo se niki u Rwanda rutadukoreye. Kwi Burundi umugabo ufite akazi ari umupasiteri ngo akandi kazi gakomeye ari ubuzamu yarahabaye, niho n'abavyeyi bebo. Aravuga ngo agera no muri Kenya ati umuntu ufite akazi keza muri Kenya ni ka kinyozi, ni ukogosha. Arabivuga ariko aravuga ngo mu Rwanda ngo dufite abakora muri banki, dufite abameya, dufite abagitifu, dufite abacamanza, dufite abakuriye ibigo runaka bikomeye bahembwa amamiliyoni n'amamiliyoni abanyamurenge. Umuntu ashaka baduheke nuko yavuze. Ariko ubu ngubu ahinduye, yaribagiwe, aravuga ngo ntaco u Rwanda rugire gute rwatumariye. Uyu Oscar yanditse igitabo kivuga hejuru ya jenoside abanyamurenge bari gukorerwa. Tubizi bwana munyamakuru? Ntago nagisomye, ntacyo nzi. Ariko wumvishe ko ntuzi ko yanditse igitabo? Ntabwo wumvishe? Numvishe gutyo. Yanditse igitabo asobanura, kandi umuntu uje kwandika igitabo aba afite amakuru y'ikintu agiye kwandika, siko bimeze? None agombe kuba afite amakuru. Agombe kuba afite amakuru. Wajya kwandika nta makuru ufite. Exactly. Toja kwandika hejuru y'ikintu cyangwa jenoside cyangwa y'ikintu runaka utaba yabanje gukora research ihagije nk'umuntu wize yari umuprofeseri muri kaminuza. Oscar urangize uracandika, uragisora, kirasohoka, ubagikora publicity. None ya makuru wari warakabse wanditse uzagenze gute? Ya jenoside uzagenze gute? Yaje kubika inyoma? Nico nabaza Oscar. Ya jenoside wanditse wirirwa kuri ako gacano ngo ni muhira, usobanura uburyo abanyamurenge tutari kwicwa. Ya jenoside usobanura n'abari kwidukorera mu gitabo cyawe, uvuga ko turi kwicwa na leta ya Kongo, awazalendo aribo ba Maimai, FDLR, ndetse ni byinshi, ni benshi wanditse. None ubu nyine wahinduye imvugo, ya leta yatwicaga na FDLR babaye abere imbere yawe. Umwana nawe atangiye kuvuga birababaje cyane. Duhungire kutuvugira
buri muntu wese afite uburenganzira. Ni ukuvuga ngo ubu nyine the king afite uburenganzira bwo kuvugira, tuvuge nimba hari intambara nk'Uburusiya na Ukraine, sibyo, mfite liberté yanje bitewe n'ukuntu ndi kumva abari kurengana, mfite kuvugira Ukraine cyangwa nkavugira Uburusiya, aho nohitamo. Duhungirehe afite uburenganzira bwo kutuvugira bidatewe n'uwo ari we. Muyaya se duhuje ubwoko nubwo ari umukongomani, aza ntahatwica. Mwebwe ko muhamuvugira abatwica, ko muza muvugira FDLR, ko mwifatikanyije n'umuhungu wa Habyarimana, eske muri abahutu? Ko muri mu kuvugira umuhungu wa Habyarimana muri abahutu? Timuri abanyamurenge, timuri abatutsi? None kuvugira ubwoko ntibiterwa cyangwa ntibiva ku bwoko uriko kuvugira, cyangwa abantu, cyangwa kuvugira umuntu uri kurengana, ntibiterwa ngo nuko uri uwundi. No, kuvugira ubwoko biterwa n'abantu akarengane bari gukorerwa. Ko turarengana, duhungire hafite liberté yo kutuvugira kubera ko turi kurengana, n'utari we n'undi wese. Hari akaudio kanyuma ngiye gukina, kanyuma rwose. You know, while I make these videos, I get a lot of people asking me, what's going on with your government? Where's your government? How come your government is helping? It's not helping. I'm going to say this. This is a message specifically for President Tshisekedi. Cyane abumva urwongereza turaza no kubibasobanurira. He's not a president. He's not a leader. There's no way you can tell me that people are dying in your country as a president, instead of trying to put a militant in place, try to seek support from other countries, you take a flight and go to Europe. You take a flight and go to vacation. You are wearing $30,000 watch while your people are dying. What kind of president are you? So when people ask, what's going on with the government? We don't have a government. In fact, I want to believe that the president of Congo, Felix Tshisekedi, is a traitor. I am sorry, but there is no way you can tell me he's a president of a country. Him knowing that he maintain peace and to give people of Congo peace, he comes into presidency and deal with the Congo the way he has been dealing with it. Ikawa ndakira hangaha. The King. Wumvisha no mwana w'umukobwa uzavuze. Yavuze ngo president ntago ari president. President Felix Tshisekedi ntago ari president. Ndetse avuga ko ari umugambanyi. Is not a leader. Ntago ari umurida. Ntago ari kuyobora abaturage. Bazafate ajya afata indege akajya guspendinga amafaranga y'ubusa. Ngo president ngo ntago wajya muri Europe, ujye muri Amerika, Aziya, hehe witemberera usize abantu bari kugira gute, bari gupfa, aho kugira ngo urenganure abarengana abaturage bawe, igihugu cubake. Uyu mwana w'umukobwa mutoya, nawe w'umukobwa umva umwana uzi, ahubwo we kuravuga ngo warasomye ngo warize, umva umwana wize unasoma. Wewe wa mwana w'umukobwa wavuze ngo twatwica nta jenoside wadukorerwa, umva umukobwa uvuze uyu sura umunyamure, si n'umunyamurenge uyu nguyu. I think uyu ngo ashobora kuba ni umukongomani wakuriye, sinzi, ariko uwari we wese uno mukobwa si umunyamurenge, ariko azukuri yara, ahubwo niwe wasomye, niwe wamenye. Naho wowe w'umunyamurenge ntiwamenye, ntiwanasomye, ahubwo wavuze ngo ntiwabaye mu ntambara. Donc nimba utarabaye mu ntambara womenya gute abantu bahabishwa? King, utarabaye mu ntambara kuragira ngo umenye abantu bahabishwa? Bishoboka. Abaza karengane wa mwana we nimba waravukiye, biragaragara ko wanavukiye mu Rwanda, nta nubwo wavukiye muri Kongo.
so rero mwitonde mwa bantu mwe mwavukiye mu nzira mutazi ibyo baso bawe batekerereza mushireho attention mushireho attention kuri ibi bintu ndetse attention nini cyane kubera ko hari indi ndibuze ndarangije kino kiganiro ariko hari ibyo ndibuze kubakinira mwumva uburyo umuntu aza gutabarizwa abafunzwe atazi n'uburyo bafunzwemo ariko the king badashobora gutabariza abantu bahabapfa ese ko ufite uburenganzira bwo gutabariza abantu bafunzwe kuki udatabarizwa abanyamurenge bafunzwe Kinshasa bazize akarengane tibahari tabana uzi bari hari Kinshasa bamaze y'imyaka ariko ngo mu Minembwe ngo hari abasaza pasiteri ngo runaka na runaka ngo uzi icyo bafungiwe kurananirwa gutabariza abahabicwa baribwa reba nk'uyu waraye upfuye yagiye kuzana imyunyu n'isukari yagiye kugira ngo azanire abaturage muramuteze muramurashe inzira karengane mwarangiza munanirwa gutabaza kuri abo ngabo ntibacecetse abo ngabo yishwe n'abandi yishwe na FARDC na Wazalendo n'abarundi nibo babateze ambushe barabarasa ariko abo muracecetse nihagira abashaka kugambanira ubwoko n'abashaka kugambanira icyama nibatabwamo mupige kerere tazi no gufunga umuntu wese uzashaka kugambanira twirwaneho baze bamufunga ahari nimba ari muri maeneo ya twirwaneho bamushire mu ndake kubera iki se kuraja gutabarizwa kura Somalise ngo runaka watabarije abari Kinshasa kuri Lubumbashi watabarije abari Kinshasa bakafungura tukabibona tibahari barenganye bamaze y'imyaka 5-10 turabazi turabafite reka turebe ko kurengana n'ibindi turi kumva muri kuvuga mushaka gupfobya ubwicanyi buri gukorerwa iwacu turabategera kandi tukabumva ariko umunsi umwe bizaja kumugaragara umugani wa yandirimbo reka tubabwire ngo murakoze cyane gukurikirana ikiganiro tuzakomeza tukore buno busesenguzi nkuko mwabidusabye ikiganiro cyacu nakagaruka zongera dusubire namwe ciao ciao